Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, Mutegeri wa Meru TV ni rukiriro rwega turi tariki 15 mweri Jwena mwaka ejojangirije 2025 ngiteka no ithiritwo kimama na gukira bwega na nkorokiro tererunde na rawitete na mbere na gutegera Meru TV ngiteka no ithiritwo uri na thiria enjaga ya mweri amukira nkatho chemonyo mbambitaka Dennis mutuma muthomiziri nteto cha Meru TV rukiri Tuambie ni ripoti yegie county ya Meru ni ara governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia tukuhegorwo na aronanirie gukena kwawe na buko ni nyuma ya MCS ara kana ararugire MCS ba Meru ni bombete kugarura mawatho jarata inyairia county ya Meru na kuja thondeka bwega ni unto governor arethirwe akikatha MCS ba bunge ya county ya Meru ara ngorokikire miaria ya ara kanira kunenkanira mukana Jomurito ikere bamwe bantu baria gwita makatero na baria aberete ati ntuko ciao ni nkai nikenda guthiria thina ire chonde chithirito chikithange kia Meru kwa miaka ya ukanima. Governor wa Meru jawe Isaac Mutuma nombete gukatha muno na nethiritwe na mucemanio ntuko ya Narua aria bombete kwithirwa bagichenchia mawatho ja cooperatives jaria jarombete kwithirwa jainyiritie county ije muno na ni akathite bunene MCAs baria barombire kwithirwa bagitongeria ngugi eu. Linda Wanamubichi and the team that passed this document kende ya sheria babwene bokurita ngugi njea ukwambiriria boya nituendelee kusupport kureta sheria ira igatuma antu ba Meru bakora na ira igatuma mantu yetu ndene Meru ya Karaboya muno sheria ira si progressive na inkuburomba kinya even as we embark on ukurukia list ya nominees ba sisi ba cabinet yekwa again yaubwa matokia nteto hizi okurukia sheria ye yaremi bo matokia kinya okurukia cabinet nikenda act ye yomba kwa implemented non tunkedrante na waziri wako ya ku implement this law itedra ye active itedra ye productive as we envisage it to be. So bonkrokerie kifungu kia section 49A na section 9B nibyo birao mimuno birabira wa kinya twedre twena tribunal ana twedre twena wanasheria bakothikira cases ya cooperative societies ifungu biubi atuekati implementable nonto county government itena mandate ya kubwithia antu ba sheria bakuthikira mantu kana disputes ira cooperative societies yethera ciena cio so ifungu biu ituraritere twatira judiciary ngwe yao ya kuform tribunal na kwena kingi na tutura introduce kia NDR alternative dispute resolution mechanism na gikundi kiu na kio within the societies antu tuita gutambe cia societies cietu nara kotini kungangana kurwa ku flex muscles nore ko wenainya nore ko mume auteo mume auteo muritu twendani utonga tuguchwa amwe na bu governor nombete kwithirwa akiariria cartels amba baria bagwita kuia na bakenyangia societies baria bagwita kuia kauga na nkuruki bagatiga boragana na bageta na kauga na kubera ntuko ciao nitari na kagita kanini
bakethirwa bakubekira mpini. Your days are numbered. We are coming for you. Na butene yitarira yandene meyo. Okethira kwina collusion between the management na akora bauba kwe ya bakaiya kawa na bakora. Bake ya bakaiya, bake nyangia na bakora. Ando bakari yankoma. Inyabwe tukosienu keini ingende meru. Nonto we shall not allow those evils to thrive in Meru. Kwethirite kwina wamba na wagagia ndene ya cooperative societies chietu, factory chietu amba bakeya bakaiya kawa, kamwe karaga konyori kange kati konyori na bagatia kinyaboraga antobara bakaretie these factories kana these cooperative societies kankwenda kuita mukana tangabana wa Meru enda kuita onyo mbere kiriamba wayairi kiri ndite advice kiri management cia societies you na boya dhatu ndite instruction kiri ofisi kwa ya department ya trade, tourism and cooperatives ati management ireke thira ite kumenyera otonga bwantu betu ndene Meru. Management ireke thira ite kite security measures nikendo otonga bwetu ndene ya Meru muno bwari mibetu bwethira bore safe. Gikundi keu neke yokerwe atua ya kisheria na gikundi ke yokerwe atua ya kisheria ikibatire kuthia twa zaindi no ntote mea kwithroe ingwe yo karia utonga bwantu na gutuika ote kumenya urokariti utonga bwantu na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua ni kuma ndene ya mutindwa jwa Kangangi ofisini enene ya gavana Meru Mbita MC Mwitonga. Kero ripoti yengenete rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto naugete ati thirikari yawe igatigira nigukiria na kwigika kithomo aja nthigurune nikenda mbeu mbithi bagetana mbere na kugunika agiteneo kau na thirita kiromba mbeu mbithi baraba tekumba gwetana mbere na mathomo jao kiri cukuru cia college kana kinya cukuru cia university gweta kugwata ithomo bia ubundi na utea kiri cukuru cionthe ire cientere mwanya cukuru cia ubundi na utea. Education is what sharpens our human capital, the most important asset that we have as a nation. And that is the reason why we are deploying resources in our schools, in our TVETs, in our universities, because we want to make sure that we harness the potential that exists in our human resource. And we must give all our children the best opportunity to be the best they can be. Every child, formal education, technical education, the creative industry, arts and sports, we must give our children the best array and buffet of what they can be. Those who are good in academics, others are good in sports, others are good in creative economy, others are good in arts. We must, as a nation, and my administration is going to make sure that our children get the best. And we must support them. And teachers, instructors, and the managers of our education must make sure that every child in every school, TVET, or college, or university, get the best opportunity. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children, and teach them to hate their parents, or their teachers, or their leaders, or their nation. We must protect our children
from those ones. But we must give all our children the best opportunity to be what they can be. Kiri ripoti yengine atore gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatirao Munya akiaria kagitana karia arara ya nonto kana akiaria kagitana karia onekene komenirwa punene nonto bokurita miario kuga gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithinkene gavana wa kugwatira ekiri miaka ingiri ezite. Peter Munya naithiritwo agitetera miario iji yawe na kugataka aria no thuku kinyapuriko nyara kuruki Peter Gatirao Munya augite we naithiritwo akinengera gitio gikinene gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ithinkia. Kagitano kau Peter Munya naugite ati Meru ni batera kuithirwa iri na kiama kiao nikenda kinya kethirwa ikigunika kumania na mantu jara jarende ne thirikari nene. Mwenda Laibuni ari na ripoti hiyo. Akiaria Peter Munya nora wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru akitetera miario yawe ya rua arere akuwa Mutumanto Ithinkia nenkerie tikike gavana wa tila miaka wetiere ithurano inene biekinya nyuma yora bathuraniritwe nawe yawe Kawira Mwangaza kweberwa gitine riu Munya ari wa tena maitia kinya yakari kurita miario ye ende ko bandu marumangite muna yoro daul mutandao note bunda uwete mbaya kanda uwere gavana uro ikuile kijana mzuri yule hako ni wakati yake ni ile imebaki eka nyakara katiere kibindi kwe baadhuri kwete baadhuri baina Kawira aritwa anenkerwa awatele itareu leo toringa kura si ndio? Sasa nikisema hiyo ni makosa gani? Na narare o tamurende kabana kanya ka turitere nguntu nirire mete nyingi ututege tukoidire twete kurene wenda koromba nyaworombe nani karomba mwamusi ni nani? Sasa dawo ure indimonki urakanirete ora na social media Munya ngakuwa internet Munya okara ende yankarukani wende kenya kwaria ndaknya naro ire nkara yakuwa kinyembe tawate murume ala yani nkaria ende ya naro ire ndo bwera betawa Munya ni munyoro litete ngwai gavana Kuluki Munya na otariritie gitumi kia Meru kwithira bari na kiama kio akiwa kiaba kamuruthuka kwaria kiri thirikari na kiama yako PNU tithio twa kingi ikwenda Meru kinya wenda ina kainya na kiama tuona iretwa bargaining power tote nako yande wewe kuromba itare onde to kameromba to amike toke kairo imwene weje kuromba mwene yaka wenye kwa namno chini kwenda lete watu hodheri ayo ndarumana Meru ndari bikara bote kirumi utenda mutwenda twena bargaining power dhaibu kuona kwe no itebine kanivine no ndo anto ibare yake amakeo speaker Kenya kare na kure no ndo anengeri speaker a speaker senate kare na yana tegare akanyumba kawe sindio ari na kumbi kawe aturako Prabangi batura abatwe tato tuwa na umataene Wakinya mataene turo kuloka ya ire redishe tunabaki hatutakubali hivyo. Nkuluki akiaria yakonie ithurano twitite bia mwaka yo 2027 ariu antu bonthe ibaciumirie kianine noroka iteamba imukari nekethe tukuromba kura kwe twina hando imachindano mutoro aiteamba no wananchi hawa tu ndio watakata hiyo kesi na ujoguku kwa na ucha bange nguku onu chojuru kana rurima betangi ucha nguku pana no tuende na thena no mtu mnyao bange bonde baharie antu barombe kura mwananchi afanye nini amue. Lakini mimi nasema niko tayari 2027 itakuwa hapa keda ndiko ngiromba kura baite kuromba anko bwera anko ndira kinyacha kuromba oe anko burika ndiko sawa sawa ke andilonke bore kiromba kura
kumbo nao na ngweja ko itoi kuona nini kwa ria chiongwa atokana tu no bwa Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni. Ekere ripoti engera ati senator wa county ya Meru Kathuri Murungi urekinyana wa munini wa speaker ndene ya bunge ya senate na shumirite na kuromba MCs ba county ya Meru gutigira ne bagukurukia CCM baraponde barikete na kuthurwa ni governor Mutuma bo bwetete itigere ntuku ijere yake CCM baba bethira bakiungwa mauri ni kamitere kethiro itongeretwe ni speaker wa bunge ya county ya Meru Ayub Bundi nime arionekene kinya kugwatwa mbaru ni bamwe batongeria ba county ya Meru alio speaker wa Meru Ayub Bundi na kinya MCs ba bunge ya county hizi. Akiaria Senator Kathuri Murungi muchetho na jomibira ntere chakariene kiri giciko mbunge ga Central Imenti noritie MCs ba county ya Meru na ndi gukurukiria Minister Ponde Mutumanto Ithinkia kwenda gukurukirwa nikenda ngugia ja county ya Meru ikethire gita na mbere ure kubaterie na ndi betete guchwa CCs bapisha CCs barabareo nikenda ngavana o mweru urona jukiria gite omba gwitira Meru ngugi myaka witigere nikenda Meru nio ichoka mapu neretwire ibuje Meru etwire ka county mwe heshima sana si ni kweli na Meru netetero guchoka retwire na ngwitiga this is the time nani kuma ndio tonya gwitumwaka every year tutikuongera mbeca chiza mashinani nazo chiza naja ke county government ni assembly itengwe na county government yerero governor nikena nabwe bumba kuona matunda so nguge Kathuri ne kumurika ke mbeca cheza nara igwita nguge na nande togaita nguge na assembly tuendere na mbere kushikana pamoja nikenda tumba gwita nguge hiu ni mantu kinyaja kwa timbaru ni bamwe ba MCs na bo bakurikia thone giki gya Senator Kathuri Murungi na kinya nkuruki gutetera ngavana uju kiri miario nayo Peter Gatira umunya arethirite agita ya kumumeneria aramisi twena process ya gukurukia CCs beto kumera una nde thirikari ithure ni ujuri na ndenda kugote tubote kuato tena siasa gituma kirabo kamberia kuigwa kuma Jumaine kiumia kia Mande thirikari yakirwa CC imaragita takiuga kukukukukunaku takimandera rora igekinyera ndoje ikenjagwa sibitare ndaogeta ukongerwa na ndenda kuga ngavana ote interim governor te caretaker governor ingavana kabisa wa Meru county oro karirite gite na muntu onde oro kuthugania ni interim governor na chokyo ri mantu jau kwino okurarirwe watwika antu ibakundimini governor ore kumutumanto Ithinkia bakiuga ni interim governor itukwenda kubera na arua mutuma ati interim governor mutuma rightfully ibona friend governor wa Meru county urawe kuthai mwaka 2027 ya kure karingwa kairi akiaria nawe Solomon Ayub Bundi na kuga agatumira giti kiawe gya speaker kureta witi na mbere na kinya nkuruki gutetheria antu kuma gicigo mbunge kiawe gya Central Imenti maendeleo jatorwaga najo oni ndi Ayubu ndi mwabuthuchi na rio itebitarawa ndene Meru abigai Central Imenti nero ina giti kiao ya speaker kwa uti Ayubu ro ina giti Central Imenti ina giti kiao ya speaker kwa ndi speaker ndena njukumu inyanye kuchwera andu a Central Imenti gento bagetatia baroma imakani orongo na maendeleo yaterwaga ejawe jana byaku uretera wananchi Ayubu nawe jana bya waretera wananchi ende ntukwe kura mtu no kamya na arakaringa kura yae na inkuwara bombera inkuwara kogetatia ndio kwenda 2027 turombe kama jumbe omba tena chake za one support. Thank you and God bless you. bari tijaja bari michetho na mubira ntere chakariene na arua kinya barabendagia tunyamutura bwije na arua bageta sara sana no ntonto bonde bari kenini ariko bari aja ningwetekia enio spirit irango tuthithia ana beto batia gwetake dawa ya kulevya batia gwetakere drugs
na batia gwita gitumantu tungi turatutikwirega. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tukirekana na ripoti ya Jeff Wagituma twerekere monkantere cia igembe ni ara ACC wakangeta Johani Siombua nyethirito akiromba aciari kagite na kaka ana bari rutha gutigira ni bagutegera ana baba ni kenda bateka itonyithanie kiri mantu jara jomba gutuma ana baba bare mo gucoka cukuru gwetana mbere na mathomo jao kagite ni okau ACC ozo na ritete mukana jo murito kiri arume baraba gwetana mbere na kwairia ariba cukuru na kubekira akiugoro kedro akikwatikana akajukirwe tagarere rito ereke watho mukiri wa Nkunja na rugono ru. Najua watoto wetu wako likizo na kaita ka skuru ingi kuri mweri jwena na kaita ka skuru ingi na ritabare rutha kuri mweri jwena ende John Siombua urani si wakangeta nombete kwethera kirita mukana na kuria ciari kaita kana barenja na bombe kwethera bakiba menyera kinyamuno na araba weta na baketha bakiba leli mitreyo kenda kaita karaka kurura skuru wete mwana we utiwa musie aurete na ende bombe kwethera ni bosoka bonde. Tutaki kukutana na watoto wakiwa kwa mabarabara, sijui wako kwa masoko. Watoto wakati huu ni wakati wa kukaa na wao, wazazi wapatie mashauri, wafanye revision. Tunajua watoto wanajificha, wanaenda mahali kuko na makasino na kucheza games za PS. Hizo hazikubaliwi kabisa. Na mwenye hizo facilities tutakutafuta. Watoto wetu wanastahili kukaa manyumbani wakati huu na wasome. Oriu ende na ritete mukana mno kiri antu arume mno baraba kuwatana na kubatia barene yubya kureo. Kwa ndoa za mapema na watu wazima wenye tunalala na watoto, nataka kuwapatia onyo. Tuachane na watoto wetu. Wazazi tuchunge pia watoto wetu. Si mtoto ametoka wewe hata una shughuli mali yuko kwa sababu unataka kujipatia kazi zingine. Wazazi tuchunge watoto wetu na watoto pia tuache kuentaisiwa na watu wazima. Wanakuharibia maisha na wao wanaendelea na maisha yao. Na wewe mwenye tutapata umenajisi mtoto hata akiwa na 17 years, huyo ni mtoto wa serikali. Tutakuchukulia hatua kama venye tumechukulia hao wengine. Na riu nari akioria mwingi kinyabo ni bati kwethera bakelela sema ntora yo itanambere maturene na bakethera bakithitanga mtoro tena mwitira yumweya kana ro kuthukangi mwana wa skuru. Community, wewe ukiona neighbor wako anatumia mtoto wake vibaya, anamuhusisha kwa mambo ya kuuza pombe haramu, naomba utupatie hiyo information. Kuko na namba yangu ya simu, kuko na namba ya mulika uhalifu yenye iko. Kama utaki kupiga ripoti ujulikanwe, unatumia hiyo ya mulika uhalifu, ni SMS ya 988 yenye haulipishwi chochote. Piga ripoti, sisi tutapata hiyo information na tutatekeleza. Lakini tusiachie machifu wetu kazi yote. Sisi tuwajibike kama community to report hizi vitu, kwa sababu tukikosa kureport sisi hatutajua, na tumeandikwa kwa sababu ya kumake sure kuko na usalama huku kwenyu. So mpige ripoti tuweze wasaidia kukabiliana na maovu yote yenye yako kwa community. Si ya illicit brew peke yake, si ya pombe haramu peke yake, si ya watoto wenye hawajaenda shule. Hata ukisikia mtoto amenajisiwa. Nikiripotera Meru TV kuma Kangete Gembe Central mbita mukiri Nkunja. Keri ripoti ingine ati chivo wa Muringene njia Gembe Central Bishop Ezekiel na meneretia ndia baraba kwenderia na bashukuru bangi na ndawa inge chiambogita chivo ojo orekinyano Bishop wa kanisa Redeemed Bethel International Church na oretia sheri gutigira na Ben kirira giki kana ukaribu bwega gite na karaya kana gite na kaka bari rutha. Bishop munene wa kanisa ya Redeemed Bethel International Muringene uria wijikene ya Bishop Ezekiel narikitie kuga ati ana betu kana antu babethini babeterwo kumenyerwo na njira yonthe ni muciari o uria wina mwana we ethirwo akimenyeraga mwana wawe. Teboya muntu wendo kwendia banki kwendasha kulebya kana wendo kuthoma mbega njete bateria githo cha youth teboya antu mbere kiro kandro waketha no ketho inana no ciareana na ibo kuriria okyorwa bangi omenya murungu ate mami
na ntokinya wake thibira wandite ngoro bantu bonde asheri bonde na mtoto na akirie mbea olwele mono mwansako ni ya woku na ntomo na wadu aino edho akedo mambode school na kwa mono kwa safe lakini antorene bena bange akanyweddwa akanyonda cha kulevya kwa undo enda cha kulevya indo ya kila mtu mchungaji wasoa kanisa washirika serikali na kila mmoja wetu na mtoto kwa kurandweu totena ndhe ina mwelekeo bandai na ndhe tu Kenya itegemea youth yetu na kaza pia sema youth yetu kuri rombara yakwa na mtoto yetu ne kuri mandara kulevya na kila mmoja wetu. Bishop Ezekiel agwatanirite na Bishop Bangi ba makanisa jangi mwanya alikitie kuwa kanisa nirikitie kugwatanira ndene rutene rurwa igembe nabo baritangugi imwe na niba kumenyera antu babethi na njira mwanya ni antu bakumenyera mikarire yao na miturire yao. Kanisa rura tongore makanisa mwanya tuna jukumu enene muno ndendere to Kenya kulwelia anabeto ba youth obaweta nontoni tutu na bomba kanisani kwa wingi na mchungaji na sauti ya murungu wasawishi na tomba na beto baeta boya kwa nyedo share ba responsible nya chungaji tuna anabengi mno kanisani sieto tuweka seminars come together youth na kambuche youth ndikenda youth bakaomba kuarerua mantoa drugs kananda wacha kulevya na mekarire mea na ntoto kara kwethio u kinya kansero yo etedho na mwelekeo kwa tuweka youth yetu etedhura ina mwelekeo mwe. Ezekiel akialiana alikiti kuwa ndawa cia kulevya ni kuthukangia ana na njira inene aria barikanite kinya igiteneliri antu ekuru ni bethirto bakiuragwa muno ndene ya Kenya champumire shumirite ruachi kuonania ati ekuru ni bakwite nkurukia 120 areba meneretie mathithio jaja twina ana betu by college by university na bare institution mianya na kinya bara bange bate skuru ende ndi kwithiritwe micie mingi kutina mentorship ire kuendekana mtu arua na kuambiriria mucio we kana na kuambiriria ochore lakini atena ene menta kana muntu wa kumuritana kana kumutongeria ora batere kuthithia era kinya baba kuragwa na barabo okua ekuruba kwina mount ya ba uchangia ibo ochangia muno baba inge bao ibo ochangia pamwe very innocent lakini bange ba contribute a lot onto ketho karea ugatura kuria intobia muthaka uture kuria intobia muthaka banda akuona na mtungi kana banda omurege no kaka banga bura akarigia mbeca ciawe kana intobia wabiro turi gutumira baba inge na boba tura kuthomethua ni arume na ndi muthaka na turito kuthomethia at the end of the day no thomere na mbeca ciawe alafu ugachoka murega hiyo naye ni mbaya ni untu bagirite ikureka burankienda kuwa kire ekuruka nare murungu abatharime bethe kanisene no ntu kanisene utiwa ko sugethwe ni muntu ungi otegemea woku wengwa na ginya wethirotira mona ukeregira murungu no ntu no tharimana na no aya na gintu gira kikea kira kitumba guiyo nura muwi kaba kuthoma no ntu kurwa guti matugite wetere itare akurira ginya murungu akutharimana mukuru mweya kana mwekuru mweya no ntu weterete kie mwathani murungu utumba soka kurira itare nyuma ukiwa mathina yarawonete lakini wekie mwathani autethia na akumbanira no ntu utiumba kuthania mathani ya mai uria wiririte mwathani ake Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Mulingene. Alright, ripoti yone gutukinyiria muthiazo wa nteto cietu cia Meru TV rukiro gata kuraza no tunganjogera na mantu uria jethire tuzage karande ni ankathite The Daily Nation na nkuruki kathite The Standard kere Meru TV mangathitine.